21 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба ноҳияи Муъминобод дар деҳаи гулистони ҷамоати деҳотӣ ба номи Нуралишон Назаров ба комплекси агросаноатии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Заркорон ташриф оварда бо нашунамои боғоти пиставу олӯи сиёҳи содиротӣ, парваришгоҳи паррандаҳои нодир, намоиши маҳсулоти кишоварзӣ ва намунаи чорвои хушзоту паррандаҳои нодир шинос шуданд. маҷмӯаи агросаноатӣ дар масоҳати 20 гектар соли 2021 бунёд ёфтааст. ба сарвари давлат иттилоъ дода шуд ки аз маҷмӯи заминҳои дар ихтиёрдоштаи ҷамъият 5 гектараш боғи писта, 4 гектар олӯи сиёҳ, 5 гектар боғи интенсивӣ ва боқимондаро боғоти гелосу зардолу ташкил медиҳад. ташкили боғот дар ин мавзеъ бо назардошти талаботи замон бунёд шуда, дар ин ҷо ниҳоли меваҷоте парвариш меёбанд ки ҳамагӣ содиротианд. қобил ба зикр аст ки боғи писта бо риояи талаботҳои қоидаҳои агротехникӣ бунёд шуда, айни ҳол ниҳолҳо нашъунамои хуб доранд. марҷони кӯҳӣ ва хандонак аз навъҳои ин мева аст ки дар ин боғ парвариш ёфта дар синни 5-6 солагӣ ба ҳосил медароянд. бино ба иттилоъи мутахассисони соҳа, дар ин синну сол ин навъҳои писта дар шароити сунъӣ яъне боғӣ ба ҳосил даромада мувофиқи дурнамо дар синни 25-30 солагӣ аз 1 гектар 60-70 центнер ҳосил гирифтан мумкин аст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ташаббуси бунёдкорони боғ ҷиҳати ташкили боғу тогзорҳо дар заминҳои бекорхобида изҳори қаноатмандӣ намуда, иқдоми мазкурро намунаи олии пайгирӣ аз иқдомоти созандаи давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон арзёбӣ карданд. плантатсияи пистаро дар минтақаҳое ки боришоташ нимтаъмин ва таъмин бунёд кардан мумкин аст. писта ба хоҷагии халқ аҳамияти бениҳоят зиёд дорад. дарахташ заминро аз бодлесӣ ва шусташавӣ боз медорад. рӯз аз рӯз талабот ба меваи писта зиёд шуда истодааст. аз ин рӯ моро зарур меояд ки дар оянда дар минтақа яъне дар ноҳияи Муъминобод майдонҳои кишти боғҳои пистаро зиёд карда дар оянда мардумро бо маҳсулоти тару тоза яъне ки бо писта таъмин созем. дар ҳамин ҷо пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо нашунамои боғи навбунёди олӯи сиёҳ ки 4 гектари ин минтақаи агросаноатиро ташкил медиҳад шинос шуданд. иттилоъ дода шуд ки дар боғи олӯи сиёҳ пайванд гузаронида шуда таҳти назорати мутахассисони соҳа қарор дорад. аз он ки иқлими ноҳияи Муъминобод барои парвариши олу мувофиқ аст, тибқи гуфтаи деҳқонону мутахассисон ин навъи дарахтон аллакай дар синни 3 солагӣ ба ҳосил медароянд. маҳсулоти ин боғ содиротӣ буда дар бозори дохиливу берунӣ харидорони худро дорад. ҳоло ниҳолони олӯи сиёҳ дар ҳоли хуби рушд қарор дошта нигоҳубини он мувофиқ ба қоидаҳои боғпарварӣ ба роҳ монда шудааст. сарвари давлат зимни боздид ба масъулин ҷиҳати риояи дурусти қоидаҳои парвариши олӯи сиёҳ дар ин минтақаи кӯҳӣ тавсияҳои муфид доданд. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуд ҳамагӣ 20 гектарро ташкил мекунад ки аз ин 5 гектараш писта, 5 гектараш боғҳои интенсивӣ, 3 гектар боғи зардолу, 3 гектар боғи гелос шинонда шудааст. 4 гектар олӯи сиёҳе ки дар ин ҷо мо шинондем, инҳо пайванд карда шуданд. дар оянда мо мутахассисон кӯшиш ва ғайрат мекунем ки ҳолати нигоҳубин ва парвариши ин қитъаи замини олӯи сиёҳро хуб ва беҳтар намоем. баъди боздид аз фаъолияти боғоту иншооти истеҳсолии комплекси агросаноатии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Заркорон, пешвои миллат дар ҳамин ҷо аз намоиши маҳсулоти кишоварзӣ ва намунаи чорвои хушзоту паррандаҳои нодир дидан намуданд. ба сарвари давлат иттилоъ дода шуд ки барзгарони ноҳияи Муъминобод ҷиҳати таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти тару тоза ҳамеша даст ба кор буда, дар ин раванд бо дарназардошти ҳамаи бахшҳои хоҷагидорӣ дар майдони 15262 гектар кишти зироатҳои кишоварзӣ гузаронидаанд. аз маҷмӯи заминҳои киштшуда 11209 гектараш ғалладонагиҳо, 654 гектар картошка, 917 гектар зироатҳои техникӣ, 627 гектар сабзавот ва 193 гектар полезӣ мебошад. аз он ки ноҳияи Муъминобод минтақаи аграрӣ аст, саҳми деҳқонони ин ноҳия дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат назаррас буда, ҷиҳати истеҳсоли маҳсулоти воридотӣ вазкунанда низ ҷойгоҳи хоса дорад. дар давраи ҳисоботӣ дар ноҳия истеҳсоли ғалладонагиҳо 26315 тонна, картошка 10887 тонна, полезӣ 4193 тонна, сабзавот 15098, меваҷот 10700 ва ангур 2370 тоннаро
تشکیل داده است. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای دستگیری نقشه‌های حکومت مملکت و سهمگذاری در تامین بازارهای داخلی با محصولات تر و تازه به دهقانان اظهار منتداری نمودند. گفته شد که ناحیه مومن‌آباد برای گرفتن حاصل فراوان همه نمودی محصولات اقلیم مساعد دارد. از این رو با استفاده از هوای مساعد کشاورزان را ضرور است که از گذشته دیده پرمحصول باشند و برای تامین بازار داخلی با محصولات خوشصفت وطنی سهم خود را گذارند. کشاورزان ناحیه مومن‌آباد از سفر نوبتی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان روح الهام تازه گرفته در استحصال نمودن محصولات کشاورزی و غنی گرداندن بازار استعمالی سهم ارزنده گذاشته ایستادند. اقلیم ناحیه مومن‌آباد برای استحصال نمودن محصولات کشاورزی با هوای مساعد داشته. کشاورزان سال جاری از همه این ذخایر امکانات استفاده بوده. عزم استحصال محصولات کشاورزی را تا 102% اجرا نمودند. ما از آن خوشنود و خرسند هستیم که پیشوای معظم ملت امروز به ما کشاورزان واخری نموده دستور سپارش‌های مشخص دادند. کشاورزان ناحیه از این دستور سپارش‌ها الهام تازه گرفته در آینده کوشش به خرج می‌دهند که استحصال محصولات ها را زیاد نموده میدان باغ و تاکزار را زیاد نمایند. در بخش چاروداری نیز ناحیه مومن‌آباد از منطقه‌های رشد کرده به شمار رفته. در ناحیه با مقصد عملی نمودن برنامه‌های ساحوی چاره‌های مشخص روی دست گرفته شده است. عین حال در ناحیه سرشمار چاروای کلان شاخدار 41834 سر، چاروای میده شاخدار 145331 سر، سرشمار اسب 3435 سر، پرنده 116292 سر و زنبور عسل 7627 عائله را تشکیل می‌دهد. استحصال گوشت، شیر، تخم، پیله، پشم و عسل نیز در این دوره نظررس بوده موافق نشاندادهای آماری رو به افزایش است. چاروداران ناحیه مومن‌آباد گفته‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را سرمشق کار خود نموده کوشش به خرج داده ایستادند که سرشمار چاروی کلان شاخدار، چاروی میده شاخدار، پرنده و عائله زنبور را سال تا سال زیاد نموده بهر تامین بازار استعمالی مردم با گوشت، شیر و تخم سهم ارزنده خود را گذارند. از این لحاظ چاروداران برای تامین بازار استعمالی سعی کوشش خود را کرده ایستادند. امروز اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با جمعیت دوره مسئولیت محدود زرکاران تشریف آوردند با ما مصلحت‌های خوب مفید دادند. ما از آن استفاده برده برای دوام دادن تامین بازار استعمالی حرکت خود را میکنیم. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی با وضع ساحه کشاورزی ناحیه فعالیت خوجگی‌های دهقانی را نظررس ارزیابی کرده با مسئولین جهت از حساب زمین‌های بیکار خوابیده باز هم زیاد نمودن میدان کشت زراعت‌های کشاورزی دستور سپارش‌های مشخص دادند. رهبر دولت تاکید نمودند که برای رشد ساحه کشاورزی و چاروداری در ناحیه مومن‌آباد سال تا سال شرایط مساعد فراهم گردیده مشکلات جای داشته مرحله به مرحله برطرف گردیده ایستاده‌اند. اهل زحمت از غمخوری‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نسبت به زمینداران اظهار سپاس نموده وعده دادند که برای تطبیق هدف‌های حکومت مملکت در سمت رشد ساحه کشاورزی مملکت سهم خود را می‌گذارند.